Omushomo gw'abashwerine gubire hari St Matthew Cathedral Kyamate aha kitebe kikuru ky'obureberezi bwa South Ankole kandi gutebekanisiibwe obureberezi hamwe n'aba Bible Society of Uganda. Omushana n'omukazi omwe bagira issues benda kutongana konka mukagaruka mu nteko ebyo byona babitwegesa okuhurizagana kungi kushitama mukaganira twayiga budgeting mu family. Omushana n'omukazi kora budget abantu bintu tubine budget ekukikwijana kwokwe amabanja nago kazensi kandi harimo bakweno watu budget tukafunza konke family ikabaho ikombeka kurungi konka na nintasya kuko mujine ikaba yo kumara ikejo ni kubebembera. Omureberezi Nathanael Mbisubwe ayorekera kwatwa abota ngo bomaka obukanyire munongo mu district ya Ntungamo. Atebere bwire ndeba Amahoro TV namukutendije Ntungamo ine domestic violence mpango mu districts zitu no mu Uganda. So njimanyisa ngo abashana bakazi ne barwana abamwe tubakurwana konkane tubakwatanisa bine sente Ntungamo ine abatunji ine abakama konga ushanga batashemerwe mu bintu byabo ibatungire abo bushere obina hagati yabo bushana mukazi. Justice Mike Chibita umuramuzi mukuru wa kote Charazo no mu Uganda kandi hona nabwo president wa Bible Society of Uganda ayorekera kwatwaho abumbaro rw'abashiza bari kusiga abakazi babo ogweyongire. Some of the most common issues we have found abandonment of wives. People got married in church, but then the husband either chased the wife or abandoned her and went and purported to marry another wife. So we tell them, if you married under the church marriage or marriage which is monogamous, you cannot purport to contract another marriage until this one is set aside. There are issues of children, there are issues of DNA. We've been talking about DNA. Nikiangwa kurumara internet kurumara amasomo no kulemwa gukora ibintu bibasemerira gukora atyo butubantu baza n'abacyara nicyo tubagambire tubagamba ibintu bimwine birundi baitu tibina kuba twarubwira kubona mukebwe mirimo ya ruhanga yabaye gukora abayiciro mushomogu hine bagambire nabane proximarhanga abo mushomogu abahurizoba bwa buri bw'amani aha batu bitu nkabacyara n'abashije bitu ubundi tuzomushomushanga turi abacyara twenka nabo bari abashije bonka umwe babura kugira ibitu ayega turimo kubi expressinga abashije bitu ninga kubegesa abashije bitu gwatumanyisa ngo wiru nekorwe shahayona kandi okora wiru tukimonyiso kufa so abantu mugendo uko mukore wiru nambwe no bwija babara bace abako marisa ampiza y'abantu bakapozitanye itanu mbwenu tuyayo kugira ngo tushume tugende uko miruka yitu omakanisa gitu marisa gitu tushomesa abandi obundi amakagitu tukagahoneraho na muno ubwo butabankobire buryo maka. Okurugera hari Bishop w'ubureberezi bwa South Ankole Right Reverend Nathanael Mbisubwe emishomo nkeje nibenda kugishumya hansi mpaka rurengo rwemeruka ubundi bakacendeza ubutabanko bwomba kubukanyura mu bureberezo ubu ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.